Zdravo svima, evo nas ponovo u novom videu, da. I u današnjem videu sam htio da pokušam nešto novo, a to je da pronađem neke čudne i jezive snimke na internetu i da zajedno pogledamo takve snimke. To sam već uradio jednom, ali mislim da ćemo sada krenemo ozbiljno sa time, tako da ako ste uživali u ovom videu, lajkujte ga i subscribeujte i pokažite mi da želite još ovakvih klipova. Sada idemo u video. YouTuber Nightmares 0x0 je 26. juna 2021. godine izbacio jedan jako jezivi video. Na početku ovog klipa možemo vidjeti dva čoveka kako imaju neku konverzaciju. I po mojoj procjeni čovjek koji je okrenut leđima je nekako besan i uzrujan. Ali zatim sve kreće po zlu. Možemo vidjeti kako je taj čovjek pao dole, a ispred njega nepomično stoji taj drugi čovjek. Čovjek na podu je sigurno u baš velikim bolovima, ali čovjek koji ga je gledao je samo otišao bez da potraži ikakvu pomoć. Nakon nekog vremena možemo vidjeti kako se taj čovjek pretvorio u prah. I isto možemo vidjeti kako onaj drugi čovjek dolazi sa nekom metlom kako bi počistio sve to. Gomila komentara na ovom klipu su sugerisali da je ovo iz nekog starijeg filma, ali niko nije pronašao koji je u stvari taj film. Tako da ako ste nekada vidjeli film sa ovakvom scenom, javite mi u komentarima, mada ja čisto sumnjam da je ovo film. YouTuber The Great je 28. decembra 2015. godine izbacio isto jedan jako jeziv video. U deskripciji ovog klipa piše: dok smo ja i moje dete snimali skok u bazen, pojavio se par ruku. Bio sam siguran da smo samo nas dvoje sa te strane bazena, dok su naši prijatelji bili sa druge strane. Jedino uređivanje videa koje sam uradio je usporavanje i zaokruživanje dela gdje su se ruke pojavile. Uključio sam i deo videa gdje sam skočio ja kako bi mogli jasno vidjeti da nema nikog pored nas. Na početku videa vidimo čovjeka kako daje kameru svom sinu i zatim odmah skače u bazen. Ali kao što možete da vidite, tu je i par ruku od nepoznatog čovjeka, ili možda uopšte i nije to čovjek. Uskočio je u vodu i sve je bilo potpuno normalno i nikog nije bilo pored njega. Možemo vidjeti kako je njegov otac skočio i jasno možemo vidjeti da stvarno nema nikoga u blizini. Da li je ovo neki glitch ili neki stvarno neobjašnjiv video snimak gdje je stvarno duh? Pišite mi u komentarima šta vi mislite o ovom videu. Jula 2018. godine YouTuber Majster Y je izbacio ovaj video. Na početku videa vidimo kako se gomila ljudi okupila oko jednog čovjeka. Ali odjednom je taj čovjek samo nestao i knjiga koju je držao u ruci je pala na pod. Svi ljudi koji su bili oko njega su bili u šoku. Da li je ovo stvarna teleportacija koja je uhvaćena na kameri ili samo neki fake video? Reakcije ovih ljudi deluju jako uverljivo, ali da li je to zaista istina? To ću ostaviti na vama da odlučite. A ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte. A mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!